mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo ry'indwi ruhuhuma 2026 mu bice bitandukanye bikikije Uvira umutekano wakajijwe ibiro bikaba bijyanye n'ibidasanzwe bizatangajwe ni deployment ikomeje kugenda iba mu buryo bwa deployment massive des troupes aho ingabo zashyizwe kuri position stratégique cyane cyane kuri zone sensible ndetse na axe opérationnel majeur bikaba rero bijyanye n'amakuru akomeye demiap ndetse na service nationale de renseignement bagaragaje aho bagaragaza ko hashobora kuba infiltration ennemi cyangwa se attaque surprise ndetse na opération de sabotage isaha iyo ariyo yose. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko kuri uhatangiye arme de contrebanda explosive ndetse na serire dominante mu bice bitandukanye zose bikaba bijyanye n'ibiri kugenda bigaragazwa na bamwe mu ba agent infantry bafashwe na Fdnb na Fardc mu bice bitandukanye bya Uvira. Turareberamwe ibijyanye na patrouille navale intensive mu bice bitandukanye muri Tanganyika. Tubabwire kandi bijyanye na vedette rapide ndetse na patrouille armée biri kugaragara muri Tanganyika. Yewe ntabwo basize n'ikoranabuhanga radar maritime nk'uko rero bigaragara byose nibiri kugaragara ku zambu bikomeye ahitwa Kalundu muri Uvira Baraka n'ahandi ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Ni mu gihe kandi turi buze kubabwira ibijyanye na surveillance permanente, turebe na patrouille mixée jour et nuit ndetse turebe déploiement d'unité de intervention rapide. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na mise en alerte maximale avec coordination renforcée kuko bigaragara bikaba rero byamaze kugera mu cyo twakita kwa leta d'alerte rouge. Nkuko bigaragara turaza kureba impinduka zikomeye zijyanye n'amakuru akomeye yakusanyijwe butasagaragaza ko mama 23 yabishaka kwinjira mu gisagara cya Uvira. Bihagaze gute? Ni mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya karindwi nze ruhuhuma 2026 na makuru mashyagezweho tubahaye ikaze ngatubashyikiriza amakuru atose yabarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turatangura tubabwira ko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc zifatanyije n'iz'u Burundi Fdnb zatangije ibikorwa bikomeye byo gukaza umutekano mu cyo Uvira Ibaraka no mu bice byose bikikije ikiyaga cya Tanganyika. Bikaba bikorwa rero ari ibikorwa bya gisirikare byakozwe mu rwego rwo kwitegura gukumira ibitero byashoboraga ndetse bishobora no kuza kugabwa n'umutwe w'inyeshyamba wa FC ukomeje gushaka kwigarura ibice bitandukanye muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse harimo no gushaka gusubira muri Uvira nkuko demiap yabitangaje ibibwira abo muri JD nkuko amakuru dufite abigaragaza. Guhera ku isi ya saa 10 za mu gitondo nibwo bizamaze kwemezwa ko amaze gutegurwa ndetse no gushyirwa mu bikorwa deploiement massive des troupes aho ingabo zashyizwe kuri position stratégique ndetse no muri zone sensible ndetse no kuri axe opérationnel majeur no ku mipaka ikikije ikiyaga cya Tanganyika ndetse no ku nkombe z'umwariko no mu mujyi rwagati Uvira n'Ibaraka. Biro bikaba byakozwe hagamije gukumira kwaba infiltration ennemi cyangwa attaque surprise opérationnelle de sabotage ndetse n'ibikorwa by'ubutasi bishobora gukorwa n'inyeshyamba. Amakuru ava mu nzego z'umutekano aravuga ko habayeho renforcement massive dispositif sécurité aho rero hongeye umubare munini w'abasirikare bafite ibikoresho bigezweho birimo arme lourde, arme automatique, système de défense antiaérienne, véhicule blindé, drone de reconnaissance ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu bikorwa bya surveillance ndetse na rienne n'ubutasi bwa gisirikare ku mihanda yose yinjira muri Uvira cyane cyane ku muhanda Uvi-Baraka, Fizi, Kamanyora, Iruvunge niyerekeza ku mupaka wa Burundi. Hashyizweho checkpoint militaire avance haragenzurwa buri kinyabiziga abagenzi ibintu byose bitwarwa hagamijwe gukumira ko hagira ibyangirika mu rwego rwa arme de contrebande explosive serire dominante ndetse bashobora no kuba ari ibijyanye no kugira ngo barwanye abo bise abagent infantry ndetse bishobora kuba byateza ibibazo bikomeye
mu rwego rwo gukaza umutekano mu kiyaga cya Tanganyika. Ingabo z'amazi Fardc force navale zifatanyije n'iz'u Burundi zakoze patrouille navale intensive kuva ku mugoroba w'ejo kuwa gatanu zifashishije vedette rapide, patrouille armée n'ibikoresho bya radar maritime. Nk'uko bigaragara byose biri gukorwa hagamije kugenzura buri bwato, amato mato n'ubwato bunini bwagerageza kwinjira cyangwa se gusohoka ku cyambu cya Karundu, Baraka n'ahandi ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Iyi patrouille rero yakozwe mu rwego rwo gukumira ko M23 yakoresha voile terrestre mu gutwara intwaro, abarwanyi cyangwa se gutera position infabie bigamije gutera mu buryo butunguranye. nk'uko bigaragara abaturage ba Uvira na Baraka bakangutse rero muri iki gitondo bumva urusaku rudasanzwe rw'ingabo, humvikana urusaku rw'ibinyabiziga bya gisirikare, deploiement des troupes ndetse no kwiyongera kwa sirnize militeri, ibintu byatumye benshi basigara mu ngo zabo bakirinda kugenda mu mihanda. Ibiro bikaba byabaye inyuma yuko hari amakuru y'ubutasi yagaragaje ko AFC ishobora kuba irimo gutegura offensive majere igamije guhungabanya umutekano w'imijyi ifite valeur stratégique élevée kubera ko iherereye ku mipaka no ku kiyaga cya Tanganyika. Mu rwego rwo gukumira ibitero by'inyeshyamba Fardc na Fdnb biravugwa ko bashyize mu bikorwa plan opérationnel conjointé ishingiye kuri surveillance permanente y'ikirere hifashishijwe drone n'ibikoresho bya radari, patrouille mixée jour et nuit, ibijyanye no gukontorora umujyi ku manywa ndetse no mu gicuku. Hari kandi deploiement d'unité d'intervention rapide biteguye gutabara igihe cyari cyo cyose hashobora kuba havuka ikibazo. Ni mu gihe kandi bari muri mise NRT maximale y'imitwe yose ya gisirikare ikorera muri Kivu y'Amajyepfo. Hari gukorwa kandi coordination renforcée hagati y'ingabo zo ku butaka, izo mu mazi n'izo mu kirere. Abasirikare bashyizwe muri état d'alerte rouge, bivuze ko biteguye kwitabara mu kanya kariko kose mu gihe hagaragara igitero icyo ari cyo cyose. Mu mujyi wa Uvira cyane cyane mu gace ka Karundu, Kavimvira, Murongwe, Kasenga, Kimanga habonetse barrage militaire nyinshi. Abasirikare bari mu myambaro y'intambara yuzuye bafite casque balistique, gilet pare-balles, fils d'assaut militaire za rudre ndetse n'imbunda za roquette zifashishwa mu kurwanya ibitero byo mu kirere. Ibikorwa by'ubucuruzi byatinze gufungura, amashuri menshi ntiyarafungura amasaha kuri ubu. Biravuga ko rero bishobora kongera gusubira rudubi. Umwe mu bayobozi bakuru ba Fardc muri Kivu y'Amajyepfo yatangaje ko izi ngamba zose ziri gufatwa mu rwego rwa prevention stratégique, ishimangira ko intego ari ukurinda abaturage n'ibikorwa remezo by'igihugu. Yagize ati turi mu bikomeye by'umutekano, twafashe ingamba zidasanzwe zo gukaza umutekano mu mujyi wa Uvira, Ibaraka mu kiyaga cya Tanganyika. Ingabo zacu ziri maso ku manywa na nijoro kandi turiteguye gusubiza inyuma igitero cyose cyaho umwanzi ashobora guturuka. Ubufatanye hagati ya Fardc na Fdnb bwongeye kugaragaza inkingi ya mwamba mu gucunga umutekano muri ibi bice. Aha niho hakozwe opération conjointe en change de renseignement militaire, coordination tactique ndetse no gushyira hamwe imbaraga za gestion du front Sud Kivu. Ibiro bikaba byatumye habaho maîtrise du terrain, contrôle des axes stratégiques n'ibikorwa byo gukumira ibitero byo mu kirere no ku butaka. Abasasanguzi mu bya gisirikare navugishije bambwiye ko Uvira na Baraka bifite agaciro gakomeye mu rwego rwa logistique militaire, provisionnement, communication stratégique n'imihanda ihuza Kivu y'Amajyepfo ndetse n'u Burundi. Kugira ngo M23 igere kuri ibi bice bizaba ari coupe stratégique majere. Ariko Fardc na Fdnb bakomeje kuba bagaragaza imbaraga ndetse n'ubugenzuzi budasanzwe. Muri rusange iki gitondo cyo kuwa gatandatu ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 2 2026 kirarangwa n'ibikorwa bikomeye byo gukaza umutekano byagaragaye ko birikorwa na Fardc na Fdnb biri ku rwego rwo hejuru muri préparation opérationnelle, biteguye gukumira no gusenya ibitero byose bishobora kugabwa n'inyeshyamba za AFC M23. Abaturage basabwe kandi gukomeza gutuza, gukora n'inzego z'umutekano, gutanga amakuru yose ashobora gufasha mu kurinda umutekano, kurinda guha umwanya ibikorwa by'umwanzi nk'uko babigaragaza. Byose nibiri kwa mugero ko information zitubwira ko by'umwihariko Safari atubwira ko ibi bintu bizamaze kujya mu bundi buryo. Bihagaze gute bwana Safari?
yego urumva ko habayeho kumenasa imbunda n'ubundi yari iri kuri kote y'Uburundi, bivuga ko n'ubundi ari yakuwashanganye na AFC, baravuga ko ishaka kuba yangiritse. Nibwo buryo ndetse n'ubwo bwacu urumva ntabwo bwigeze bubasha kugira urumva nabwo bwangiritse n'ibyo bikoresho izi mbunda urumva nazo zifite agaciro katari gakeya nazo zangiritse, ndetse urumva ubwo bwacu ntabwo bwari bwitwawe biravuga ko hari harimo abantu bagera mu 9 urumva nabo bahasize ubuzima. Yego, ku birebana wenda no kwihorera cyangwa se kugira ngo habikorwe contre offensive byo bihagaze gute? Amaginga yaza kubwira yuko Fdnb abasirikare bamwe bakomeje kugenda ahubwo bagira ikibazo, ubona ko basa nkaho bamaze gukuka nyuma yuko ku munsi w'ejo nabwo barashweho na drone ya kamikazi hano mu gace ka Bibogobogo. Urabona ko basa nkaho barwaye hahamurika, bigaragaza ko n'ubundi bamwe batangiye gusa nkaho bashaka kuva mu bintu by'imirwano. Ubona ko ACTU ari bakomeje kwiyongera ku mirongo y'embere y'Uganda nibo bari kugaragara muri ibi bice. Yego, hagati aho dukomeje n'andi makuru, uko kurasa iyo minara bwana Safari, Fdnb irabikora igamije iki? Nowe musaruro biri buse gutanga mu gihe baba bamaze kwirasa? Intego ni iyi? Intego n'ubundi biravuga ko ino minara ariyo iri guhuza iyi kurasiyo bahanganye ya AFC, bashaka nyine gusenya komunikasiyo yabo, ndetse binavugwa yuko bishoboka kuba ari naho zino drone ziri guturuka ziri kurasa, ndetse bigaragaza yuko bahubatse ikoranabuhanga ryo kuba banahuza nyine na komunikasiyo. Urumva barasa nkaho bakubye komunikasiyo yabo bakinjira nyine muri gahunda zabo, noneho bakabona uko bakomunikana mu buryo butinjiriwe n'ubundi n'umwanzi. Yego, kugeza ubu ibyo byose bikomeje kugenda biba bihagaze gute? Ndavuga ku birebana n'abaturage. Abaturage ntabwo bari kuva mu byabo nyuma yuko babona ibyo bisasu biri kuraswa kuri iyo minara ndetse naho batuye, nta bari guhunga. Iminara n'ubundi ntabwo yubatse aho abaturage bari, niyo mpamvu bisa nkaho ntacyo byahungabanyije umutekano w'abaturage. Yego Safari, mbere yuko tujya ku index reka tuvuge kuri Perezida Kisekedi amakuru mashya kuri ubwo turagaruka noneho tujyana n'ahandi tubwira ibiri kugenda biba. Yego. Ibihugu bitatu byo muri Afrika byemeye gusubirana abanyamahanga bahoze bakora ibyaha cyangwa se bakoze ibyaha mu birebana na leta muri leta y'Ubwongereza. Nk'uko rero bigaragara, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye kuzakira ababimukira. Nk'uko bigaragara mu yandi makuru turavuga ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifashishije ivanjiri ya Matayo asenga asaba amahoro, ubwiyunge hagati y'abantu n'ibihugu, asabira abari mu ntambara n'impunzi mu gihe cy'isengesho rizwi nka National Prayer Breakfast ribera i Washington. Kisekedi ahawe umwanya yabanje kuvuga ko ashimira abamutumiye bakamuha icyubahiro cyo kuba perezida wa mbere w'igihugu cy'Afrika uvuze isengesho muri uyu muhango uzwi cyane ku isi, maze aranzika ati dusenge Mana ishobora byose. Kisekedi rero yagiye muri Amerika aho yari yitabiriye inama ya mbere yatumijwe n'ubutegetsi bwa Trump ku mabuye y'agaciro. Inama yahuriyemo n'intumwa zivuye mu bihugu bigera kuri 50 ku isi. Yifashishije ivanjiri ya Matayo igice cya 5 avuga ati hahirwa abatanga amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Kisekedi yasabye Imana ngo ati twigishe kubaka ibiraro mu gihe cy'umubano mubi. Mwisengesho yariho asoma yasabye ko haba ubwiyunge hagati y'abantu no hagati y'ibihugu kugira ngo amahoro n'ubutabera, ubwisanzure, umutekano n'agaciro biganze ku isi hose. Igihugu akuriye kiri mu ntambara mu burasirazuba bwacyo, aho we avuga ko cyatewe n'u Rwanda ruciye mu mutwe M23. Ibi u Rwanda rwarabihakanye.
mu gusenga yasabye ko iri sengesho rigenga kuba umuhango ririka kuba umuhango gusa, ahubwo ngo uhe buri wese nabo bari hari gukemura ibibazo bishamikiye ku kiremwa muntu. Muri uyu muhango Perezida Donald Trump wavuze ko abona rwose ko azajya mu ijuru kuko yakoze ibintu byinshi byiza ku bantu beza. Yashimye Perezida Tshisekedi kuza kwifatanya nabo, gusa yagowe no kwibuka cyangwa kuvuga izina rye. Aho rero atabashije kumenya izina rye, yagize ati uyu munsi turi kumwe n'umugabo w'intwari cyane, umugabo mwiza, Perezida wa Congo, Perezida wa haguruka nyaboneka. Ntiyabashije rero kuvuga izina rye. Trump yavuze ko azi ibintu byinshi Tshisekedi arimo gucamo biraza kugenda neza, nta kintu cyoroha, biraza kugenda neza. Yongera ati we nanjye twasinye amasezerano ku mabuye y'agaciro manini cyane yabayeho mu mateka ya Amerika na Afrika. Zimwe muri kompanyi zacu nini cyane ziraza kuyajyamo. Rero warakoze cyane Perezida, kandi wampamagara ku cyari cyo cyose. National Prayer Breakfast ni umuhango uba buri wa kane wa mbere w'ukwezi kwa kabiri i Washington DC, watangijwe mu 1953 na Perezida Idriss Eshwa ku gitekerezo cy'umuvugabutumwa Ibrahim Frede wari umwimukira ukomoka muri Norvege wabaga iseto muri Amerika. Abategetsi bamwe na bamwe bo mu bihugu birimo ibyo muri Afrika nabo batoye uwo mugenzo w'iri sengesho. Mu buryo rero budakunze kubaho, Ukraine n'Uburusiya bikaba rero kuri ubu bo bamaze guhererekanywa imfungwa. Ibi byo turabigaruka mu makuru ataha. Safari rero reka dusubire ku mirongo y'imbere y'urugamba, utubwire biri kugenda biba ahandi bihagaze gute? Magingo aya nakubwira ko n'ubundi n'ubwo byose biri kuba naho irwanira kumenye kandi irakomeye, aho ubona ko n'ubundi abasirikare n'abahigutse ubona ko bari kugaba ibitero bikomeye simusiga kuri AFC, aho ubona ko gahunda n'ubundi ari imwe yo yabahawe yo kuba bakura AFC na NSC irwanaho muri biriya bice bya Minembwe. Ubona yuko n'ubundi ariyo gahunda bafite, ubona ko nta gahunda yo guhagarika bagenda muri imirwano iracyari kuba, aho n'ubundi bamwe bari kuzamukira hano za Yogo kuko ariho bafite deployment zikomeye, abandi bakazamukira n'ubundi hano muri Uvira, aho bigaragara ko bashaka kubatangatanga ku rwego rwo hejuru. Ubona yuko ibintu byabaye bibi, aho ubona yuko n'ubundi imirwano itari buhagarare nyuma yaho n'ubundi bakomeje kwita ko bashaka n'ubundi gukura bano ba NDP irwanaho na AFC mu bice bya Minembwe na Pwejo na Rugezi na Rwicankuku no mu bice bya Mikenke, aho n'ubundi naho AFC na Twirwaneho bakomeje gusa nkaho batika muri ibi bice n'ubundi ubona yuko ibi bice badashaka kubitakaza habe na gato. Mu yandi makuru rero, Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yatangaje ko ifungurwa ry'amashuri yose ya Uvira ashimira Perezida Tshisekedi kubw'umutekano wagarutse. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Bwana Jean-Jacques Perusi Sadiki yatangaje ku mugaragaro ko amashuri yose yo mu mujyi wa Uvira yongeye gufungurwa nyuma y'igihe kirekire amaze afunzwe kubera umutekano muke watewe n'ibikorwa by'inyeshyamba za AFC M23. Kine icyerekezo cyatangajwe mu muhango wabereye Uvira, aho Guverineri Perusi yakiriye abarimu barenga 65 bari barahungiye mu gihugu cy'u Burundi, none bakaba bagarutse mu gihugu kugira ngo bongere gukomeza akazi kabo ko kwigisha abana b'abanyekongo. Mu ijambo rye, Guverineri yashimangiye ko igaruka ry'aba barimu ari ikimenyetso simusiga cy'uko umutekano urimo gusubira mu buryo muri Uvira. Anagaragaza ko leta y'intara yiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo uburezi bukomeze mu mwuka w'amahoro n'umutekano usesuye. Yagize ati
turashimira byimazeyo perezida wa repubulika nyakubahwa Kisekedi Chilombo kuba mu mbaraga n'ubwitange yarabashije gushakira igihugu amahoro arambye. Ubuyobozi bwatumye umutekano wongera gusubira mu bice byinshi by'igihugu by'umwihariko no muri Uvira. Guverineri yashimangiye ko ndetse ashishikariza abaturage ba Uvira b'abanyekongo muri rusange kwirinda ivangura, amacakubiri ashingiye ku moko, asaba kubana mu bumwe no mu bwuzuzanye kuko ari byo nkingi y'amajyambere n'iterambere rirambye. Yongera ko ubufatanye hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano ari ingenzi cyane mu gukumira ko umutekano wakongera guhungabana. Ngayo ngukoro bwana Safari, reka tugende tuzamuka utujyane no muri Nord Kivu naho tubwire situation ihari ho byifashe gute, agezweho nayahe. Agezweho n'ubundi biravugwa ko reka tubanze tunyarukire ku kibuga cy'indege cya Bangoka International Airport, aho bivugwa ko n'ubundi Fardc cyangwa leta y'Kinshasa yari yabashije kuba yakubaka uburyo bushya bwo gukomeza kureba buryo iki kibuga cyakomeza gukora, ariko AFC ngo yabashije kubimenya, ikaba bivuga ko haba ari abahungu yaba yohereje n'ubundi bo kujya kubikurikirana no gukomeza kugenzura iki kibuga cya Bangoka kiri muri Kisangani. Yego. Wumva hari izo mubiri kuri icyo kibuga cy'indege, ariko nakubwira yuko n'ubundi hano muri Rubero umutekano ukomeje kuba mukeya, ndetse sosiyete sivile ikomeje ni Rubero biragaragara ko n'ubundi sosiyete sivile ikomeje kugenda yamagana ibikorwa bikomeje gukorwa na IDF, aho n'ubundi bivugwa ko ku munsi w'ejo bongeye kwiba ndetse batega n'abaturage barabiba, uretse ko batabashije kubica, ariko nakubwira yuko n'ubundi ku munsi w'ejo ubanza hari abaturage n'ubundi bishwe bagera muri 4, ndetse na moto zigera muri 5 ubu ziratwikwa. Urumva ko n'ubundi abaturage bafite icyo barimo batangaza n'ubundi ibi ni ibitero bikomeye byatewe na IDF naru, aho n'ubundi babitereye muri uno mujyi wa Beni, aho mu gace bita Bicamavoke, aho moto zigera muri 6 zahuye n'uruva gusenya zigatwikwa, ndetse n'abaturage banahane bakasiga ubuzima. Ubwo urumva n'ubundi ni muri no kivaho sosiyete sivile ikomeje gutabaza nyine leta y'Kinshasa kugira ngo irebe icyo yakora, ndetse nkubwira ko imirwano ikomeye ikomeje kuba muri ibi bice n'ubundi bya Rucuro, mu duce ni muri grupema ya Bwito, aho aba FDL n'abamayimayi bakomeje kugaba ibitero kuri AFC, ariko ubona ko imirwano isigaye ibi bitaro byose bisigaye biza mu masaha y'urukerera buri gitondo, ubona ko bisa nkaho yahagurutse. Ntabwo ari aha muri teritwari ya Rucuro gusa, no muri teritwari ya Warikare imirwano irakomeye mu bice bigiye bitandukanye. Nyuma yaho n'ubundi AFC bayigabyeho ibitero ikigarura uduce tw'ingenzi, urabona ko leta y'Kinshasa ishaka kuba yagarura utu duce, ndetse nyuma yo gukarura uduce nyine ikaba yakomeza na za Masisi, kuko byagiye bigaragara ko n'ubundi bashaka ino Masisi ku kibi no ku cyiza. Ibi byemezwa nuko n'ubundi umugaba mukuru les forces armées de la République wungirije wa gisirikare n'ubundi cya Fardc aherereye muri biriya bice, aho ari Beni mu buryo bwo kugira ngo ategure amaoperasiyo, kuko ari nabyo ashinzwe, kuko ashinzwe operasiyo za gisirikare. Jacques Terigonza akaba ariyo mpamvu wenda abantu bakomeje kugira kuvuga ko le stagiaire de gutegura amaoperasiyo, akaba ari nayo mpamvu ubona ko umutekano wari umaze iminsi usa nkaho ibitero bitaboneka muri ibi bice, ubona ko ibitero byatangiye kugaragara muri ibi bice. Naho kubirebana n'ikoranabuhanga ho bihagaze gute mu bimugenza byo nta byaba birimo?
ni kwikurikira ikoranabuhanga urabona ko bari batangiye RFC ngo ntabwo bashaka kubona network zihambaye zisesuye akaba ari nayo mpamvu bamaze kugera n'ubundi hari akisangani kugira ngo barebere hamwe buryo ki cyakorewe izo network. Yego Safari reka cyane dusoreze ngaha ubwo komeza ukurikirane Lungunju, commandant de la base logistique centrale, à son tour le commissaire update zirabazigezweho. Yego namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere ushonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.